Ikaze TV2. Ikaze TV2. Madame Nyamberwa Odette ni umunyamurengekazi utuye Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari umwe mu bacitse ku icumu ry'ubwicanyi bw'agahomamunwa bwa Bibogobogo bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 ndetse n'ubwa Gatumba bwa 2004. Mu buhamya bwe bubabaje cyane, Nyamberwa Odette arasobanura ibihe bibabaje yanyuzemo, aho yabonye hicwa abagabo n'abasore bose bari kumwe barengaga 100 ntiharokoka n'umwe. Aba bapfuye bakaba barimo se umubyara, umusaza we umukurikira ndetse n'abarumuna ba se 3. Madame Odette arakomeza asobanura ko atazibagirwa impfu zibabaje abo bagabo bapfuye. Bamwe bishwe batemaguwe, bagapakirwa mu cyo yita buruwete, ariyo ngorofani, bagasukwa mu cyobo. Abandi bajyanwaga mu ibote bagasukwa muri Lake Tanganyika. Madame Odette aravuga kandi ko atazigera yibagirwa ishusho y'abana bicwaga n'inzara bagashingurwa mu musenyi, abandi bakonka intumbi za ba nyina. Ibi n'ibindi byinshi bibabaje bijyanye n'ubu bwicanyi ndengakamere murabyumva muri ubu buhamya. Ni ku Ikaze TV, muri kumwe na Chantal Namukunzi. Ngaho nimukomeze imitima mukurikira ubu buhamya. Ikaze TV2. Mbanje kubasuhuza mwese abanteze amatwi. Mbere ya byose ndaragira icyo mvuga, reka mbanze mbibwire. Je nitwa Nyamberwa Odette, umusita data yitwa Rugendibonga Elias, yabaye ahitwa kuri Gitavi, ni naho navukiye, ariko yaje gukomereza ubuzima bwe mu Bibogobogo. Nifuje kubagezaho ubuhamya bwanje bw'ibihe bitandukanye by'ubuzima byangezeho, cyo kimwe n'abandi benshi nabo bagezweho n'ibihe. Nkaba nshaka kubaganirira ubuzima, ibihe bibiri numva ko mu buzima byakoze ku buzima bwanje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byangizeho ingaruka. Ndavuga intambara y'96 nabayemo hagati, ariko nza kurokoka, n'intambara ya 2004 iriya yishe abantu 166 mu Gatumba. Nabwo n'ubundi nari mpari nk'impunzi. Ibyo bihe byombi nibyo ndi bubabwire uko byangendeye, uko byabaye, uko byari bimeze, uko byagezaho ndokoka cyangwa ncika kuri iryo cumu ryari rituziye. Mu kiganiro ngira ngo mbasangize, ntabwo ndi buvuge amakuru indo n'indo, kuko hashize imyaka 24 sinakwibuka indo n'indo, ariko ndagenda mvuga ibintu binini byaranze ibihe bibi nabayemo, byanteye umubabaro n'ingaruka zimwe na zimwe.
mu kwezi kw'icyenda ku minsi nka 18 19 hagati aho twamenye amakuru ko abantu b'i Kabera bajanywe bafashwe, ndetse uwo munsi hari abantu bari bamanutse baje nyine kuramukanya i Kabera nk'uko byari bisanzwe, bagarukira ku musozi kubera ko nyine bahahuriye n'amakuru atari meza ko abantu bafashwe. Baragaruka, bamaze kugaruka nanone igitero cyabazamutse inyuma, nibwo kwa Matare mu Bibogobogo naho bahise bagira ibibazo, abagabo barafatwa, abagore barafatwa, bafungirwa mu mazu mu buryo butandukanye, nuko amakuru arasakara Bibogobogo yose, biramenyekana ko igihugu cyatewe. Bimaze kumenyekana ko igihugu cyatewe, abantu bose baguye mu kantu, babuze iyo baja, kuko muzi mu Bibogobogo hateye mu majyaruguru ni Ababembe, mu majyepfo nibo, hirya no hino iburyo n'ibumoso Bibogobogo iri hagati ng'ururimi. Kugira ngo useruke mu Minembwe, za Rwitsanguku n'ahandi hatandukanye ni uguca mu Babembe, n'epfo hari mu bandi Babembe, nuko buri abantu bahungiye aho bumva bohungira, uko umutima wabwiraga umuntu ngo uyihiriyemo taha adapfunda umutwe. Icyo gihe bamwe mu banyabibogobogo biyumviriye kuja gutakira ubutegetsi ngo babubwire akaga barimo, akaga bahaye babona imbere yabo. Abo barimo abagabo bo mu Magaja, abagabo bo mu Bivumu, abagabo bo kuri Nyagisozi. Muri iyo delegation abo nibuka bagiyemo, ndibukamwo data Rugendibonga, ndibukamwo Pasiteri Rusingizwa, ndibukamwo Seretanda Gaparasi, ndibukamwo Pasiteri Kigarigari niba ndihenze cyangwa ndasarara simbizi, n'umwe muri abo uwo mu Magaja simpaye mwibuka. Nibo bagiye baja kureba ubutegetsi bwari buri mu Rweba, hariho umushefu witwaga Murumba yari yagomboye uwitwa Saramba, bari abashefu de groupement. Bamaze kugerayo bamubwiye ikibazo, maze kumubwira ikibazo abemerera kubacungira umutekano. Nibwo bamwe bazamutse baza gutanga amakuru y'uko bavuganye n'umushefu, ariko icyo gihe abasigaye muhira muri iryo joro rimwe bagize abagiye kubona abashefu, abasigaye muhira hari habaye ubwoba bwinshi ku buryo abenshi mu baturage bari bamaze gutangira guhunga abaja ruguru baciye ku mugorore w'Abanyakarama, ndetse iwacu mu Bivumu no mu Magaja ntitwigeze turinda ko delegation twatumye igaruka kutubwira amakuru, twahise natwe tumanuka turabakurikira. Twaraye ahitwa mu Tubondo ni hepfo y'iwacu, mu gitondo tuzuka dushika mu Rweba, hari ku minsi 20 y'ukwezi kw'icenda mu 1996 turashika mu Rweba. Ubwo twagiye dushoreye ibintu, abantu, abana bato, inka, ihene, nubwo bitari byose nyine ariko hari ibintu twamanukanye.
tumaze gushika mu Rweba, babanje kudukoranyiriza ahantu, abayobozi bari bahari nyine ba leta, abatubwira nabi ko tugiye kuja i Rwanda, i Rwanda niyo twaje tuva n'ubundi niyo bazadusubiza, bene ibyo ngibyo. Nta disikuru yo guhumuriza n'imwe twigeze twumva. Kandi ndabibutsa ko aho mu Rweba hariho abakirisitu n'abakozi b'Imana, abapasiteri bakoranye na ba data bakorana, icyo gihe barakoranaga, ku buryo byashobokaga ko wenda leta, ubutegetsi bwari buhari butagira icyo bumara, ariko nibura abapasiteri bakagira icyo bakora, cyangwa abakirisitu niba navuga gutyo, cyane cyane ko twari twiganjemo abakirisitu ba metodiste n'abapasiteri ba metodiste. Kandi metodiste eveke wayo yari atuye Ibaraka. Ndibuka turi aho, ndetse hariho umunsi umwe yatambutse, kubera ko byari bigoye ko abagabo b'inyamambura ngo bazunguruke bageze babacunga, ariko twe bakemera ko tuja guhaha, tuja mu masoko, ariko abagabo ntibyakundaga ko bazunguruka cyane. Baratubwira ngo iriya modoka ije ni iya eveke, ntituyihagarike tumubwire niba yavugana n'abapasiteri, yemeye kuvugana nabo. Ku buryo mu byo tuza dushinja leta ya Kongo, jewe ku giti cyanje ndanabishinja l'Eglise metodiste, kuko eveke wa metodiste ni umuntu ufite stati imeze nk'iya guverineri. Kutagira icyo amarira abapasiteri be, mbereye ku mupasiteri babanaga ngo ni Mahota, yaratuye hariya ari wenyine, kandi yari ahari kubw'umurimo w'Imana, yari afite inzira zose uburyo bwose bwo kubasha kumuhisha ibyo bintu bikaremurengana, ariko ntabyo bakoze. Ni ukuvuga ngo uruhare leta ya Kongo yagize mu kutwica n'ikanisa ryarabigize, cyane cyane ndavuga metodiste, kuko niyo ba data bakoreye, n'abo bandi bose abapasiteri bose bapfuye bari abapasiteri bo muri metodiste. Navuga ko 99.9, sinzi nimba hari harimo ayandi matorero, navuga ko ari ibyo bice bisigaye. Nuko badushizaho, baje kugenda badutatanya mu mazu atandukanye. Bamaze kudutatanya mu mazu atandukanye, twahagize iyinga ryashize turi aho tutazi. Buri munsi hazaga amakuru atandukanye n'ayaharaye, murayaza amakuru yo mu ntambara n'ibihe bibi twari turimo. Nta information twari dufite yindi usibye kubona bwije ukabona burakeye, kuko ijoro n'amanywa byarasaga urebye akaga twari turimo. Ku minsi 26 niba ndibeshe twari tugize iyinga, kuko twari twamanutse ku minsi 20. Mu mugoroba nka saa 11 haza umuntu umeze nk'umusinzi, aravuga ngo iri joro abanyarwanda bagomba gupfa, ngo kuko ngo abasirikari ngo bari mu Bibogobogo. Muribuka ko nababwiye ko mu Bibogobogo ibo barashitse barabagota, barabafungirana, abagabo babashira ukwabo, abagore babashira ukwabo, hanyuma batangira kuza bamanukana babajana Ibaraka. Ibice byagiye imbere byari by'abagore,
abari babaye basigaye bari abagabo, ni nabo igihe ubutabazi bwaje nibo bamwe benshi basanze bagihari. Noneho haraje aravuze ati none mu Bibogobogo abasirikari bapfuye bishwe n'iki kandi muza mwivugisha ngo nta nkotanyi zihari ntimuzizi ntimurazibona, kandi byari byo, nta makuru twari tuzi, ntabwo twari bwabone, nta na kimwe twari tuzi kijanye n'izo nkotanyi bavugaga. Nuko hageze mu ijoro hagati amasasu menshi aravuga, amagrenade, kubera ko inzu twebwe twari turimwo yari ifite imiryango ibiri, umuryango umwe warimwo abantu bamwe natwe turi mu wundi. Nuko abo bari muri uwo muryango baraterwa baricwa, harimo ingo zirenga 20 baricwa. Induru ziravuga mu rukerera, bagera aho ngaho abantu baraceceka ngo hashira umwanya, kuko natwe twari dutegereje ko nibava umwo ngumwo bahita baza aho turi. Ngo hashira umwanya bazana buruwete batangira guseha imirambo y'abantu. Icyo kintu kiri mu bintu bikomeye byahungabanyije ubuzima bwanje, kuko bwari ubwa mbere mbona ibintu bene ibyo. Ndabizi ko hari intambara zabayeho mbere, hari histoire nyinshi ngenda numva z'abanyamurenge, ariko iyo niyo nabonye n'amaso yanje. Ibyo nibyo nabayemwo, niyumviye, niboneye uko bihaye bigenda. Bwari ubwa mbere mbonye aho umuntu yakunda ubuzima gutya, ntaco bapfuye, ntaco bavuganye. Ubwo mbona batangiye gushira, tubona batangiye gushira abantu mu maburuwete babasehera mu mwobo bari bimbye wabaga hafi y'isoko rya kera. Abazi mu Rweba barahazi. Ndibuka nabonye umugabo wo mu Magaja witwaga Pascal, bariko bamucoca kugira ngo akwirwe muri buruwete kuko yari muremure. Ico kintu ndacibuka. Ndibuka abana batoya twasanze bahaye bonka ba nyina bamaze gupfa. Ndibuka abo twasanze bakiya bavuga amarari hasi. Ndabyibuka. Ndibuka ko iryo joro imvura nyinshi igihuha, isi icura umwijima, isi irahinduka. Sinababwira iryo joro tubona rirakeye. Rimaze guca nibwo abagabo basigaye bagiye murya abantu bapfuye baja kureba uko hameze. Hari hakirimwo bamwe bakihabacikana, hari hakirimo abandi abana batoya basigaye, kuko hari abana bamwe twakuye kuri iyo mirambo n'ubu baracahari. Harimo inkomeri zasigaye. Ndibuka hariho abana bagera nka 11, harimo bamwe bateruwe, abana bakiri batoya. Igihe abasirikari baje ngo bavuye kwa Mbogo, ngo baje kudutwara ngo tuje i Rwanda, ngo abicanye mu Rweba ni ababandi, ni abasinzi, nta kibazo, leta yaje kubatwara kugira ngo ibaporoteje. Nuko abagabo baravuga ati ibyo ari byo byose abapfuye bapfuye, ariko aba basigaye baracari ko bahumeka, tubatware. Ntibabyemeye. Tumaze gutora urugenzi tuba tugenda, bamwe muri bo baravuga ngo muradusize nyine. Pasiteri Muhanda aragaruka, bamubaza iyo agiye, ababwira ko agiye kuzana abo bana.
baramukubise ndabyibuka. abo bana basigaye aho bamwe grenade zari zabatwitse, abandi bari bacitse amaboko, abandi ari kubona ari abantu bubaho, nibo tuza dukeka bamwe muri bo ko bajanywe za Tanzania, tugakeka ko bashobora kuba barasigaye babahorereza cyangwa nyine bari muri abo bana bagiye batuma ababembe baronka amashansi yo kuja hanze no kubona amaprivilege atandukanye ngo bafite abantu, naho ari bo babanjije kubica, barangiza bakabitwaza kugira ngo babone inyungu zabo. uko twavuye aho nta kintu twakuye, kuko ntibatwemeraga ko tujana n'ibiryo bitetse. Baradupakira mu iboti, bamaze kudupakira turagenda. Sinobimenya ngo hari saa zingahe, sinomenya. Kuri nje ndakeka ko twahagurutse saa sita, ariko mu bihe bene ibyo murabyumva, amanywa nijoro biza bisa, ntiwamenya mu gitondo, ntiwamenya ku manywa. Ndashobora kuvuga saa sita, uwo twari kumwe wari uhari akavuga ati zari 4 cyangwa zari 2, ariko icyo nzi hari ku manywa. Turagenda, kiri aho ngaho umunsi badukoranyiriza ahantu bashaka kuducunaguza, kuko habaga hariho abantu bitwaga ngo ni abagarde civile. Akazi kabo kwari kudutorotira batubwira nabi, baducurira, batwibutsa iyo twavuye ko ari nayo dusubiye. Baje gutoramo mu basore twari kumwe, batoramo abasore 5, harimo umusaza wanje twakurikiranaga, hakabamwo umuhungu w'abasinzira yari umugabo witwa Sabahinda, hakabamo umugabo w'abasita witwa Muhubiri, hakabamwo umuhungu w'abahiga witwa Dudu, hakabamwo witwa Kajonga, niba ntihenze. Babahitamo ngo babashorerere izo nka n'ihene bari batwaye, kandi nyine hareba bavuga ngo barasa na Kagame. Abo nayo maso twaherutse, ntitwasubiye kubabona. Barabajana, baradushorera natwe batujana kwa Mbogo. Tumaze kuhagera nijoro, nabwo ndobabwira ngo hari saa zingahe, bafata abagabo barabururutsa, ko baravuze ngo abagabo bose buri bururuke. Barabahamagara, bagenda bakura mu bwato, kuko twashitse hakiri kare. Barabanza badaturekera mu mazi, turatinda, barururuka baradusiga. Baza kugaruka bashaka abagabo, harimo abo bagarde civile, harimo abasoda, harimo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ku buryo hari umwe nza nibuka bariko bita ngo Gahutu. Sinzi ko ari izina ryari ryadutsaho cyangwa nyine yari aho, ariko icyo twumvishije nuko hari abantu bari kuvuga ikinyarwanda. Nuko ururukije abagabo bose, babaryamishije ku musenyi, umuntu akururuka bakamuhambirira amaboko mu mugongo. Uwo batahambirije umukaba we bamuhambirije isimisi yari yambaye. Nuko bamaze kubikora, bururukije abagore babashira ahantu, turicara ngo barangize. Bafata abagabo babasubiza muri bwa bwato, bakabajana, bagera iriya bakagaruka ngo abagabo banyu turabashikije i Buvira, abandi bakatubwira ngo babajanye i Rwanda. Nuko bamaze kubarangiza bose babajanye,
baradufashe batujanye mu ika, hariho ikintu cy'igihangare bakitujanyemo, buraca mu gitondo ababembe barakoka baratugota baratwamiriza, bakora bijya byose muzi baza bakora. Turaseba, nta mugabo n'umwe. Uwo munsi niho abagabo bose barangiye, ubwo nta mugabo n'umwe twari tukiri kumwe. Subiye inyuma gato, umunsi bariko badupakira batuzana kwa Mbogo tuva mu Rweba, twagize gutya tubona batuzaniye ibisigisigi by'ibaraka. Tubona bariko baratibura abantu nk'uko baba batibura amabuye cyangwa imizigo, tugira gutya tubona ni Abanyamurenge. Abo nibuka bari bahari, hariho umupapa witwa Tanasi w'Abagabika, hariho Yona, hariho umukobwa witwa Nyajuru na barumuna be. Abo nibo batubwiye amakuru y'ibyabaye ibaraka, ko nta muntu usigaye, abantu bose bashize, abantu bapfuye babiciye aho bari babarunze. Abo bagabo nabo batuzanyemo ubwo nabo basigaye aho kwa Mbogo hamwe n'abandi bose. Ubwo kwa Mbogo haguye abagabo, nta kwibuka umubare neza, ariko bari benshi ku buryo ugereranije n'ingo zari zimaze kuvamo, n'abagabo twasize kwa Mbogo bari abagabo batari munsi ya 50, bari hejuru ya 50 ndetse cyane. Aho niho hasigaye data, aho niho hasigaye murumuna w'umukurikira n'undi murumuna we. Undi murumuna we nawe kuko nababwiye ko muri iyo ntambara yajanye data n'abarumuna be 3 n'umuhungu we ariwe musaza wanjye. Data wacu umwe yaguye mu Banyakabera, abandi 2 nibo bari kumwe na data na musaza wanje, n'abandi bavandimwe bose bo mu Bagaja, mu Bivumu, n'abo mu Bibogobogo baje kugwa hamwe bose. Nuko abagabo bamaze gushira, nta mugabo n'umwe usigaye, baratuhashimira batwohereza i Buvira. Nza nibuka badupakiye nimugoroba, batubwira ngo ni kuko hari abagore bamwe bavuze ngo ngo natwe nimutwice we. Uwo nguwo wavugaga Ikinyarwanda aratubwira ngo nimugende muzicwa n'agahinda. Nuko turagenda twurira iboti tuja i Buvira. Tugeze i Buvira, abazi ku iporo hari ahantu hari umusenyi wari warazamutse umera nk'agasozi kari mu mazi, ariko nyine hafi y'inkombe. Aho ngaho niho bashyize baraturunda. Ubwo twari tugize iminsi hafi 3 tutarya tutanywa. Nza nibuka ababyeyi bamwe bariko bafata imyembe yatibutse bagakanja amazi y'imyembe bagacira abana mu kanwa ngo abana batabapfana, abonsa bose amashereka yakamye, abana bakaturebukana. Aho ndahibuka hari umwana wahaguye yishwe n'inzara, turamuhamba, duserura umusenyi tumushira aho ngaho. Aho niho twitumaga, aho ngaho niho twavomaga amazi yo kunywa, aho ngaho niho twakoreraga ibyacu byose. Twagize iminsi 2. Muri iyo minsi 2 hazaga abayobozi batandukanye ba gisirikare
n'abagisivile. Ndibuka hari umwe waje aratureba kubera ko bari baje baratubaza ngo ese hari umuntu waba uzi igiswahili aze, hari ibyo dushaka kumubaza. Hari hasigaye abagore gusa, abagore barantora ndagenda nja kuvugana nabo. Maze kuhagera bambaza ibibazo byinshi bimwe ntibuka, ndavugamo bike gusa. Ikibazo kimwe mu byo bambajije niba ndi umukongomani cyangwa niba ndi umunyarwanda. Bambaza ko nimba ndi umunyarwanda ndi umukongomani kubera iki mvuga ururimi rusa n'ikinyarwanda. Bambajije ko kubera iki dufite abantu bakomeretse intambara yabereye, mbasobanurira uko byagenze ntibabyemera, ariko muri bo hari bamwe babyemeye. Bambajije ko nari bwabone inkotanyi, batubajije aho abagabo bari, babajije nimba dushaka kuja u Rwanda cyangwa niba dushaka gupfa, tuvuge icyo duhisemo, n'ibindi ndahanibuka byari binandenze birenze ubwenge bwanje n'imyaka nari mfite. Nuko umwe muri bo aravuga ati mama, ntacyo mfite ngo ushoboye ngukorera kuko sinje utegeka ibi bihaye biba iki gihugu, ariko ndakarabye amaraso yanyu sinkayabazwe. Arahaguruka aragenda. Abandi bari baraho baraguma batubwira ukuntu turi abanyarwanda kandi tugomba kuja u Rwanda, kuko nje bambajije icyo numva twahitamo. Nabajije abamama bari baraho baravuga ati dupfe kabisa niko kwiza, ntacyo tukimaze tudafite abagabo, nta babyeyi, ntacyo tukimaze tudafite abana b'abasore badushizeho. Twari turi kumwe n'ababyeyi bamaririye, bakavuga ati kubaho bimaze iki? Nabo baratubwira ati Rwanda tuzabajana, Rwanda iwanyu. Nuko hashize iminsi ibiri cyangwa itatu, seyiseri irahaza tuzanira amabiswi. Yageze iduheza biswi, tukaza tuyijabika mu mazi ya Tanganyika kugira ngo ubashe kuyimira, kuko byari bigoye ko dukanja. Twari tugize igihe tudakanja, tutarya, turi muri ubwo buzima. Turangije batwuriza imodoka yabo, iyi plane yose ndetse n'Ibuvira hari huzuye impunzi z'interahamwe. Uwatubonaga wese yaduteraga icyo afite. Nza nibuka mu modoka baduteye n'amacumu, bakaza baduhusha amacumu agafata imodoka. Hari n'abandi byafataga ku mubiri. Nibyo baratujana batushitsa ku Bwegera, batujana mu kazu gato cyane, gato. Nuba ku kazu kugeza uno munsi karahari, nza nkabona, nigeze no kukageraho shaka no kugira ngo nkinjiremwo karebe. Ako kazu bakadushiramwo twara abantu barenga 200, abana n'abagore.
karadushuhira, tugize inzara, tugize icokere, abantu mwinjira umwuka ukamuheka, twese twahumekanira imyuka, dusanga harimo ikiziba c'amaraso bashinjiyemwo abantu, twese turavuga ngo aha noneho ntituharenga. Kandi mu by'ukuri ibi mpaye mvuga hariho abandi benshi barokotse, twari abantu barenga 200. Ibi mpaye mvuga usibye abana bato, ariko ababyeyi bakuru twari kumwe barabizi, nta wari ufite n'agasusuru n'uruhuha, twari kutubona gusa ko baba badutindira nibatwice vuba, kuko twumvaga ko kubaho no gupfa byombi bingana, ndetse twumvaga gupfa tukurutisha kubaho, ko twumva ko kubaho kwacu nta guhari kutazakunda, bitazakunda. Abagore bumvaga batobaho batagifite abagabo babo n'abana babo. None tuhageze badushira ahantu mu maraso menshi, tugira n'ibyo byuya n'umunuko w'amaraso wari urimo, bari bahiciye abantu, ndibaza ko ariho biciye abanyabwegera n'abandi bose bagiye batoratora mu mabarabara barahabiciye. Noneho hari ikintu ntazamenya kugeza ubu, hariho umusoda wari waraye garde akadusukaho amazi nijoro. N'ubu nza nibaza niba yarabikoze azi icyaha yakora, cyangwa yarabikoreshejwe n'ubugome bigahurirana n'uko bidufashije. Ayo mazi yarayatumenaho, yaradufashije, niyo yatumye tutahasiga abantu, ariko ntawe ari kuva muri ako kazu, kuko twari guhumekanira imyuka twese, twarangiza twese tugapfa. Twagira gutya hashira nk'isaha, akaza akatumenaho amazi, akavoma amazi, agakingura akamashahira amazi. Nibyo iryo joro naho aho baturajije ni hafi y'inkambi y'Interahamwe, zaraye zidusaba nibaziduhe zitwice nimba bo bananiwe kutwica, kuko icyo gihe wumvaga abasuda b'abakongomani bavuga ngo abagore n'abana nimubareke nibaje i Rwanda. Interahamwe zaraye zidusaba, zaraye zizunguruka aho ngaho, isaha ari isaha, tuzi ko utarabuka wese apfa, cyangwa zinjira zikaza zigakubita udufuni zikigendera. Iryo joro naryo riraca. Subiye inyuma, umunsi tugera kwa Mbogo, kuko njewe nageze nigira hafi yo kwa Mbogo hitwa kwa Nundu, ubwo cyari igihe cy'ikonje, ariko abantu benshi aho ngaho bari banzi, nubwo muri urwo rusaku rwo kutwamiriza n'ibiki barambonaga, harimo abakolege banje. Umwe arambwira ati ba bandiga bafatiwe mu Rweba kuva cya gihe n'ubu bari muno muri prison, abo barimo umusaza wanje n'abo bandi bane. Ati kandi ga ibo kubera basa na Kagame bazicishwa ngo bazabatwika. Ntekereza mu buzima bwanje ni byinshi byababaje ubugingo bwanje, ariko icyo cyo kuba ntarabonye urupfu musaza wanje twakurikiranaga yapfuye cyari ikintu cyari cyarahungabanije, ku buryo nagize igihe narananiwe kubyakira, nagize igihe kirekire narananiwe kubyakira, kuko hari ukuntu nageraga ahantu nkavuga ngo none barigaruye ntibaba bakimwishe. Tekereza ko abatabazi baje kuhaseruka, boba baraserutse se bagifunze, bakaba barabafunguye. Ubu se mu bantu bavuga babonetse hirya no hino, ibo ntiboba barimo. Byantwaye igihe, byantwaye umwanya mwinshi munini w'igihe kirekire, nza numva narananiwe kubyakira, biruta cyane abo nabonye bapfa ndeba ndaheba, ndetse data we njewe twarasezeranye, ambwira amagambo menshi, ku buryo narushe ndamubwira ntese papa kuri kunsezera
kaho jewe ndapfa, arambwira ngo tuzapfa. Aho ni mu magambo twavuganye na data. Yaransezeye turavugana neza, ndanamubwira ndetse iyo uhamagaye mama akaba ari umbwira, arambwira ngo ni wowe mpaye mbwira, ngo nurangiza nawe uje kubwira mama, kuko mama kuva umunsi batwaye musaza wanje mama yari yahahamutse, yagize igihe kirekire iwe twaje kugira icyo gihe cyose tutaza turya, mama iwe adaheruka kurya, kuko kuva umunsi batwaye umuhungu wiwe byaramugoye ko asubira kurya. Nuko nari mvuze ko data twasezeranye, ariko musaza wanje nagiraga ikibazo, n'ubu mbivuga mba numva ari bisha, kubera ko ndazamenya neza uko byagenze, ariko abandi ntarabibonye, ndaheba. Ndibaza ko n'abandi bose bagiye babura abantu babo muri ubwo buryo, cyangwa abo bari kumwe na musaza wanjye nanjye nabo bari bameze nk'uko, cyangwa baracameze nk'uko nabameze cyangwa nari imeze. Nuko nari ngeze kubwegera, niba ntibeshe, mu gitondo barahadukura batujana mu Kamanyura. Tumaze kugera mu Kamanyura bahise bafata guhera ku mwana wa 0 mois wavutse uwo munsi, ko twari dufite abana b'impinja bari bafite nk'ukwezi y'amayinga, ukwezi nibo nibaza, ntaba amayinga ntekereza, b'abahungu batangira kubashira ku ruhande. Ubwo duhita twumva ko abagabo bashize, ariko n'abahungu ntitukibatambukije mu Kamanyura. Nuko muri uwo mwanya muto abana bamwe twari dufite bafite nk'imyaka 10 b'abahungu dutangira kubambika udukanju kugira ngo turebe ko twabatambutsa aho ngaho. Sinzi amenye uko byagenze, biri mu bintu ntibuka, kugira ngo dusubire dukura abo bana aho ngaho, kandi bari bamaze kubashira ku ruhande. Ndizera ko abantu twari kumwe twasangiye iyo mibabaro n'ibyo bihe bibi, nibazumva ubu buhamya wenda bazagenda bakompleta aho nibagiwe, aho nasize, kuko ni ibintu bigize igihe, imyaka 24, biragoye kuvuga ngo umuntu agende yibuka akantu ku kandi. Kandi nubwo ibyo biho byose byari bibi bimeze uko byari bimeze, hariho ibintu uza wumva byagukozeho byakubabaje gusumba ibindi, undi nawe akaba afite ibindi byiwe, nuko niko biba bimeze. Nubwo byose byaba byari ibihe bigoye by'umubabaro, ariko buri wese hari aho yageze yumva iki noneho cyo ni kibi gusumba ibindi. Nuko abana turabatambukana duhuruka mu Bugarama. Tumaze kugera ku mupaka haje kamyo, kuko ni bake bari bafite imyenda, haje kuza kamyo ituzanira imyenda turambara, twamara kwambara tukurira iyindi bari baduteguriye aho duhitira mu ikambi rya Bugarama. Aho hantu niho twashitse dusanga abanyabuvira bacitse ku icumu, dusanga abanyabwegera, abandi bagiye bafatirwa mu nzira, turakunda tuhamenyera amakuru, abantu bararira,
abantu babona bo baririra, babona bababaza amakuru, dusubira mu bintu, aba ari bwo dutangira kurira. Naho ikindi gihe cyose ubuzima bwose twabayemo nta muntu nibuka warize, ntawe nibuka ngo nibuke. Nabonaga abantu bamwe basa n'abahahamutse, batazi ibyo baha bakora, batazi ibyo baha bavuga, batazi uko iminsi imeze, batazi uko ibihe bimeze, ariko nta muntu nabonye arira muri icyo gihe, kuko byari bigoye kurira. Kandi nibazaga ko icyatumaga tutariraga nuko twari tuzi ko mu kanya gato natwe turi busanga abo bacu badusize. Niko byari bimeze. Isaha iyo ari yose twari twiteguye urupfu, kuko twari tururimo hagati. Nta butabazi twari twiteze, ntitwari tuzi ko bubaho, buzanabaho, ntacyo twari tuzi, ntacyo twari twiteze. N'Imana twari twamenye ko yadutanze, yatuvuye imbere, ariko kubw'umugambi wayo ibona ko ari twe tugomba gusigara, abagabo batagihari, abo tuvukana basaza bacu batagihari, aba ari uko ibishaka. Ndibuka ijoro ryo mu Rweba, abantu bicwa, bapakirwa muri buruwete, bajanwa mu mwobo, ahantu abantu bose bazi, babonye, ariko kugeza ubu nta kigeze kibazwa abo bantu n'ubu ni umuhano utuwe. Ndibuka ijoro ryo kwa Mbogo, abagabo bose babafata bakabarunda mu iboti, bakabata mu mazi, bakaza bagenda ituru ya mbere, bakarangiza bakagaruka ituru ya kabiri, abagabo bose babata mu ruzi, abandi batekanye batuye. Ibyo bintu birazwi, ntawe utabizi, abari bahari bose barabibonye, ariko kugeza iyi saha abagabo barenga 100 nta n'umwe warokotse. Kandi gabo mbaye mvuga ni abagabo gusa bo mu bivumu no mu magaje, abari mu Rweba. Simvuze abibaraka guhera ku bari bafungiye mu Bibogobogo, simvuze abanyakabera bari mu ndi data wacu, simvuze abanyabuvira n'abanyabwegera n'abandi bagiye bapfa imigenda, simbavuze, ko ndavuga gusa iwacu mu muhano umwe, mu mihano 2, bivumu n'amagaje. Twisanga abagore barenga 200 dusigaye, nta bagabo, nta n'abana b'abahungu barengeje imyaka 15 tugifite. Ariko kugeza ubu uyu munsi abakoze ibyo baracidegembya, bari mu butegetsi, bari mu mirimo itandukanye, baratuye n'amahoro. Abo batisubira ko bareyisire irya mbere 96, ubu bubuzwa n'iki gukomeza? Biri mu bihe bibabaje, bikomeje kubabaza. Njyewe ntekereza ngo abacuze imigambi cyagiye nibo bakomeje kuyicura, kuko ntacyo bakozwe. Kandi buri gihe babikora, leta ihari ireba, ikanabafasha, ikaba umwanya wo kubikora, ikabatwikira, bakabaho barakoze amahano, ntacyo batwarwa. Ndangiza iki gice cya mbere
cy'ibi bihe bibi nzanibuka ko hari ibihe muri ibyo bihe iyo parcours hariho ibintu byagiye bibabaza ubugingo bwanje ku buryo n'ubu bikimbabaza n'ubu ndimo mvuga bimbabaje. Natekereje ukuntu twapfuye icyo gihe, ibyo mvuga nibyo nabayemo, ariko nzi na histoire y'ibindi byabaye mbere n'ibyakomeje kuba. Nkababazwa n'ukuntu ikibazo cyacu abantu bose bakirebaga nk'igitahe kiba. Mara nkibaza ngo ese n'Imana koko nayo ntiyo nareba na innocence y'abanyabibogobogo bari bafite. Mu bibogobogo hatabaga ikintu na kimwe cyo kwikingira, ico naco ntiyagira umuntu ukibona, n'Imana nayo ico kintu n'uno munsi mpaye mvuga, iyo ngitekereje numva mfite agahinda kose. Icya kabiri nico nababwiye mbabwira ngo urupfu rwa musaza wanje kuba ntarabibonye ngo apfe mpebe, kugeza n'uno munsi iyo ngeze kwa Mbogo icyo kintu kinzamwo. Hari umunsi nahageze nsanga ahantu baryamishije ba data bahashize hari akabare, hubatse ihoteli y'abapadiri, twategezwaga kuharara. Twarahicaye nkumva umutima wanje kurambwira ngo ndashobora kuba nicaye ku gahanga ka data hano, ndahicaye ko ndamera nk'abandi. Iryo joro nashatse guhahamuka, sinabaye nkirara aho hantu, sinabaye nkihicara. Abo nshoboye kubwira ubuzima bwanje narabubabwiye iryo joro, kuko numvaga binaniye kuvuga ngo nicare aho hantu. Icyo nari mvuze cya kabiri, kuba ntarabonye uko musaza wanje yapfuye ngo nawe mvuge ngo bamutaye mu mazi, cyangwa mvuge icyo kintu kugeza uno munsi mbaye mvuga ino saha nyuma y'imyaka 24, ni ikibazo kiba mu mutima wanje. Kuko igihe nagarutse ni ahantu nari narigiye, nari nzi abantu nabaza, bamwe bagatinya kumbwira ukuri, abandi bakavuga ko babatwitse. Kagera igihe kimwe nkisuraje nkavuga ati urupfu ni urupfu, barapfuye, ariko nkumva kandi nshatse kumenya neza mu by'ukuri uko bapfuye. Cya gatatu cyambabaje muri ibyo bihe ni amagambo navuganye na data. Byarambabaje, nubwo mu by'ukuri nje numvaga ko ndi bupfe, nari mfite data icyizere gihagije ku bintu yambwiraga, kandi akambwira ngo ngende mbyizere sinzapfa. Nakomeje kubyizera igihe cyose nageraga mu kaga, nibuka amajambo data yambwiye. Abanyabivumu bari bazumva ubu buhamya baribuka ko mu byumweru 2 mbere ko bapfa, hari umunsi baduhurije mu ikanisa, ariko hamaze kuba nyine ibihe by'ubwoba, abantu badatarabuka, baduhuriza mu ikanisa batubwira ibintu Imana yababwiye muri 70 tutaravuka. Bagenda bavuga ibyagiye ibimaze kuba. Umuntu wari kubivuga iryo joro ni Pasiteri Muturutsa, bavuga n'ibisigaye. Ndibuka ko bimwe muri ibyo data nsezera hari ibyo yambwiye. Nababajwe n'igitondo umuhungu wa Muturutsa yogorotse witwa Iri hose
ko babutaye mu mazi urumva sentire baguhambirije umukaba mu mazi washobora gufunguka arogoroka baramukubita arataka ahamagara nyina yicaye aho turababara tubura urupfu cyo kintu nza nshibuka mu mutima wanje nza nibuka induru yose kwa Mbogo mu matwi yaje ataka araruha araceceka nza nibuka abana bishwe n'inzara dusurura umusenyi turabahamba nza mbyibuka mfite ibintu binini byanze gusibangana byanze gushira iyo mbyibutse numva ko icyo kintu gikomeje kuba gisha noneho hakubitiraho ibi bindi byose bihaye biba none kibaza ngo ese ni gute buri gihe twebwe ibyacu isi zirebera isi itazayumva isi ntibone ni ukubera iki ni ukubera iki biri mu bihe biza bimbabaza reka nje ku gice cya kabiri cy'ibyabaye mu Gatumba nacyo ndakivugaho amajambo make ariko nacyo kiri mu bigize ibihe bibi nabonye mu buzima mbere ko mvuga ibyo mu Gatumba hari ikintu nshaka gukosora cyangwa kukivuga neza ni ikintu navuze ko data yambwiye ko ntazapfa ni muri icyo gihe cy'intambara ntabwo ari mu buzima bwose ni muri icyo gihe cy'intambara kuko yari yambwiye ko nzahuruka mu Rwanda hari n'amadetaye akomeye abantu benshi tuganira barayazi bitari ngombwa wenda ko nayavuga hari ibintu yagiye ambwira kandi nyine byagenze uko hashize igihe turi mu Gatumba turi mu Bugarama haragera tuvayo dusubira mu gihugu turatura i Buvira hageze mu 2004 nibwo habaye ikibazo cy'abasoda babiri barakorogana nyuma biza gufata intera y'ubwoko abanyeshuri baricwa abayitsigiye baricwa i Bukavu abaturage baricwa umwuka uramanuka useruka i Buvira uwo mwuka mubi maze kugera i Buvira kuko niho twari dutuye batangira kuza badutera amabuye ntidutarabuke ukaba utorenga aho utuye nyine kubera uwo mutekano muke biragera ahantu abantu bahungira i Burundi mu Gatumba tumaze kwashika niba ndihenze nza nibuka ko twahunze hari mu kwezi kwa gatandatu ndetse nje nza nkeka ko nageze i Burundi ku minsi 11 ko twese twambukiye umunsi umwe hari ukuntu twagiye twambuka umuntu akazarara nka kabiri ndetse njewe naraye kabiri muri Kongo abana bambutse undi muntu yabanyambukirije bisa nkaho mbanjije kubura inzira ko naje kuyibona kuko ubwo hari hataramahageraho bica abantu baragutera amabuye wabona aho uca batakubonye ukaba wohuruka nyine mu Gatumba nuko hageze ku minsi 12 njewe ndagaruka i Buvira kuko nyine twari hafi abantu baritumbyaga hari n'abavaga i Buvira bamwe batahunze bagahuruka mu Gatumba
bityo natwe bamwe muri twe bagaze bitunza nyine bakiyahura bagasubirayo bakaja gutunganya ibintu bimwe na bimwe twaba twasize tubikishije abaturanyi bene ibyo. Ubwo nari nagarutse noneho ngo habe ku minsi 10 naje mbere ku minsi 12 nibwo nagiye gusaba urwandiko kuko twajaga mu basoda gusaba urwandiko rugusubizayo rwerekana ko usubiyeyo bizwi nta kibazo wabyemerewe. Ngenda kurusaba maze gushika ico kintu naco kiri mu bindi biri mu bibazo bikomeye kandi bitangaje. Ijambo umusoda yambwiye, umusoda arambwira ati jewe nari mbonye ngo ureke uzogenda ejo. Ndamubwira ntoya nasize abana ngomba kubasanga. Aranyinginga, amaze kunyinginga naje ndamwinginga ngo amarambwira ijambo, arambwira ngo subirayo ngo kandi ni ku nyungu zawe ngo kandi iki kintu uzakinyibukira ubuzima bwose, subirayo. Ndarara nibwo habaye nijoro nko mu masaha 4 saa 5 baduhamagara ko abantu bashize. Nje sinari mu ikambi hagati, nari iruhande mu kazu, nanafashe akazu kari iruhande rw'ikambi ku buryo n'amasasu bariko barasa mu ikambi yariko yinjira mu nzu kinjira n'abana aho bari bari. Maze kumva iyo nkuru nahise menya ico umusoda yambwiye, ku buryo bwakeye mu gitondo ngira umutima wo kuja kumubona ngo mubaze ngo se ibi bintu we wari ubizi. Turagenda turi nk'abagore nka 3 ndabyibuka, twari kumwe na Nyamahoro umugore w'abasegege tubana hano, tugiye dusanga umusoda atahari. Nuko nibwo twagarutse, ntibyari bigikenewe ko dusaba iyo autorisation, duhita twambukana n'abandi bose turagenda tuja mu Gatumba. Nibwo twahageze dusanga ibara ryaguye, abantu n'ibishirigwa, inkomere zuzuye ibitaro, isi yaduhindutse, isi isukundi kuntu. Mu by'ukuri nagiye nzi ko uko bavugaga amakuru bavugaga ngo abantu bashize, nagiye nzi neza ko abantu bashize kandi n'abana banje bashize. Uko niko nagiye, kuko byari bigoye ko umuntu akubwira ngo abantu bashize ngo nurangiza ubaza abawe, baze ngo se umwana wanje nakarahari cange nakantahari. Ijambo ryari abantu bashize, abantu bose bari mu ikambi bashize kandi nari iruhande rw'ikambi. Nuko wareba ukuntu abantu bapfuye aho ikaye y'abasoda yari iri, polisi yayigeze iturarira ukananirwa kubyumva. Nabihuza n'ibyo umusoda yambwiye ngo nzamwibuka, mwumve namwe n'ubu ndamwibutse kuko yarambwiye ngo nzamwibuka ubuzima bwanje bwose. Nuko igihe cyo mu Gatumba nuko niko cyagenze, nuko niko narokotse, nuko niko abana barokotse. Nta na hamwe navuga ngo hazabwo umuntu arokoka akavuga ngo nikinze ahantu, hazabwo umuntu arokoka akavuga ngo twagize gutya tubona turatabawe, hazabwo umuntu arokoka akavuga twebwe abarokotse haba mu 1996 haba mu 2004 navuga ko niba Imana yashatse kubasigara
yonyine, ariko nta butabazi sinza numva ko no muri iryo joro nibura abasirikari b'abarundi baje ngo barwane babirukane, barishe barigonotswa baragenda. Agato wiyemeje urupfu rw'abantu yararwiyemeje, ariko hariho n'abandi benshi ndetse bo muri Kongo bafatikanyije ugereranyije n'ibyo uwo musoda yambwiye. N'ikimenyimenyi nta munsi turumva leta ya Kongo ireklama abantu bayo baguye mu Burundi, ngo inavuga umunsi umwe ati twapfushije abantu, ngo igende irege k'igihugu cyapfushije abantu. Nibyo bihe nabayemwo bibi. Mu by'ukuri ubuzima bwanjye ntibugizwe n'ibihe bibi gusa, hari n'ibyiza byabaye, ariko icyo nashatse kuvugaho ni ibi bihe bibi, kuko n'ubundi nibyo turimo kugeza ubu nyine. Ni muri aya mezi yo kwibuka, uku kwezi k'umunani niko abanyagatumba bapfuyemo, uku 9 niko abanyabibogobogo bapfuyemo. Ni ukuvuga ngo ni amezi mabi 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 ku buzima bwacu. Murakoze. Turashimira cyane Madame Odette uwihanganye akadusangiza ubuhamya bubabaje bw'ibihe yanyuzemo bikomeye. Turabashimira namwe bakunzi bacu mwakurikiye ubu buhamya. Murakoze naho utaha. Ikaze TV2.